Pingkong aya. Aya. Sindang apa ya? Tapi Sintong ulin ka mana nya? Melang oge yang sepenting. Yang sorangannya jelema bisa dibobodo ku budak. ya saya orang ke jero belah, orang dahar. Dahar apaan, Bang? Ya jablog. Siap lagi yuk. Siap, Bro. Dan kita. Aku merindu. Ku yakin kau mampu. Are amat ieu mah. Si Ule ka mana si Ule dieu? Tadi ngomong ke warung cuk udah tempelnya bae sih. Aku merindu, ku yakin kau mampu. Aman lah pas namanya lembur ya. Kenyang, tangguan yang di dia. Ya, gilanya. Itu masih lek. Yang heula janda biasa. Ngomong rokok doang gila jasa. Aman. Oh. Aman. Aman, naon aman. Oh, aman. Oh. Aisyah tadi di dia aya masalah tadi dia. Masalah naon tuh, Le? Lain sugan masalah. Oh, masalah naon? Sugan ini aya mencurigakan gitu. Oh, mencurigakan. Hah? Oh, mencurigakan. Di mana? Oh, mencurigakan, ngomong atuh ka aing mencurigakan mah tuh hai teh angkeun. Hah? Mencurigakan aman. Heeh. Atuh tah. Ulah jeung mah geus aman pokona lembur. Jelas. Kunaon lah nyeulkeun bae? Asia, ngariung ieu. Pandek tugas meureun make samping kieu. Base calana base. Hah? Base. Oh, yo cara ule tuh. Cara kanan komandan cia. Base. Hah? Base celana. Base. Hah? Jumatan, wajikan. Emang dibere gitu? Bere lah. Mau betul gajian teh ya. Bere, pasti dibere. Wah, mau dibere. Ya, cok. Ya, kali. Hah? Hei, kopi yuk. Kopi. Ayo, ada yang langsung. Ayo, kopi teh ya. Ini kopi naon? Kopi hidung. Hidung. Filter ho. Tenang filter mah beras setengah bae. Assalamualaikum. Nyanyi tuh. Bang, kopi hidung hiji, Bang. Kopi hidung. Hidung. Beak di panasna. Di panasna beak, Le. Kopi. Cai panasna beak. Cai panasna beak. Oke, sajeun lah kopi nambah lagi kopi hidung beak mah. Itu Beak budak. Cai panasna beak caina. Mending ke pos bayu. Oh, diantarkeun ke dem. Oh, diantarkeun. Ya. Kopi lah. Oleh di pos anu nya. Kadang diantarkeun nah. Ya, biar kita kopi jeung rokok kan pinter. Pinter. Oh, orang untuk manis lagi dia. Manis. Bisa es mah. Aduh lu patroli geus. Patroli geus. Lembur aman, Le. Cak salah teu aman tak mulai tadi. Oh, lembur aman. Oh, enggak ngopi doang ngokok. Rokok ngopi. Ngopi. Badan lu jangan Allah gajian geus. Lengah hayal tanya. Ya, siap. Komandan. Siap 86. Yuk, anak buah kemarana, yuk. Lembur rehe. Aduh, bener-bener ya. Anak buah bararudag gitu yuk. Panti sendal mah yuk, amalayah di pos yuk. Wah, kampret bener ya anak buah. Keralan anak buah yuk. Ini sendal mah sendal saha yuk. Oh, nah betul sendal. Masya Allah. Hei, udang. Waduh, briefing ya pada ya. Kumaha sih ya? Iya di budak ya. Sarua bae sih. Iya. Nyeng yo. Cakap, baris. Aduh, kumaha sih? Ai sorangan eta. Ai. Ya. Ai nah naon ieu? Siap dan. Siap. Dan yo. Ya. Boleh betul. Tuh, kos nulis tuh. Tuh, ada.
Masih kunahan. Nah, Kan woi. kita sebenarnya. Hei. Ya. Oh, ye. Segala sih. Nggak usah cicing baik, cicing siap tegap, briefing. Dindan. Iya dari ku masih gerang. Serangan kiri. Usap gerang. Gadan, Dan. Oh, gerang, kayak gerak. Ayo, Kenapa ke situ? Aduh. Siap, gerak. Siap. Gadan. Siap, sing bener tuh, siap. Neng. Posisi Istirahat. mulai tas. Istirahat. Siap. Yo. Betul. Iya. Nges, ya siap di dia siap nges cicing nges. Ayo siap. Istirahat, gerak. Istirahat. Lah ini hormat. Istirahat. Istirahat. Ngaladun. Istirahat. Tah, kieu tah. Ya, istirahat. Pos kieu, istirahat kieu. Gile kieu tah. Tah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, gerak. Siap, gerak. Ih, duduk. Siap, gerak. Siap. Kita sholat dan sholat yuk. Siap, gerak. Siap. Tempat istirahat. Oh. Kita istirahat. Bingung ya orang istirahat. Jadi lihat aja gini. Siap. Gak. Dan kita. Siap. Kita ada jual. Udah kan. Enggak setingnya. Oh, siap. Siap. Barisan. Ya, bubar barisan. Gerak. Kali itu. Kampung sepi amat nih. Ya ini si Hansip pada kemana si Hansip nih? Mesti telepon si Abreng dulu Chan. Halo, Abreng. Itu gimana tuh? Keliling udah belum ronda? Udah siap, Oke. lagi ada apa namanya briefing. Oke, ya udah, oke siap. Yuk. Cari kopi adalah kopi lah ya. RT ribet baik, cerewet, gaji ge. Bener lah. Ayo kita ronda. Ronda, ayo. Nale aman? Alam Jumat aja dah. Komandan. Marana ya Hansip yuk, jam sakieu dan keliling kene bae. Ih. Cuma aing yeuh. Main unggal minggu kayak keliling mah. Bener tah. Keliling-keliling. Ampun aing mah. Kunaon siji? Geus pergi aing mah urut alat bae. Gandeng sia teh nya mah. Aku geus jam sabaraha hiji istighfar. Istighfar sia karena kuda kamaring. Istighfar. Nah, itu sih gagus sih ngomong naon. Ayo Ikut. Naon sia? Ripuh Siti. Jadah sia. Nunjak teh udah kar kamari. Jadah doang. Weh, kebeneran teh. Nah, ngomong teh. Mana sih? Sehat sih? Alhamdulillah. Teh budak kumaha eta anak gua? Main unggal minggu, tapi keliling. Kumaha sih? Gini Ji, ini tadi saya nelfon si Abreng. Oh, Wah, mau mak keliling tadi itu. Dicari kagak ada. bener tuh anak gua tuh beres tah. Emang harus jalan nih si Abreng. Kau yang di lepak oke kau yang budak. Anji opak. Opak kelepak. Enteng anak gua serwana. Kirain mah opak. Enak bener. Lepak. Untung kan. Kapuran lah ya. Ini mau ngurusin nyari bocah. Oh, wis tah urusan tah anak gua. Si bener gitu. Bener aing kempang deh. Oh, guys kira uruskan. Kapuran ya. Oh. Bener. Iya, teh anak gua sarwana. Aduh si bapak terus penting dia dan balikan ke baik lah ini sorangan baik di mah belum yang ke mana ya si bapak penting dan balikan ke baik kan lo lah
Jangan kemana isi bapak lah. Tinggalkan Umi. Melah serangan baik. Tuh. Ih, bapak pulang. Assalamualaikum. Salam. Dan sare tong. Can bapak ini. Umi, ayah Umi. Umi tuh bisa sare bapak can balik baik. Ya tulin tangguan kuntong atuh. Iya guys, tangguan dengan bapak si tadi guys kadit. Ya itu bapak sebulan ya. Kita ngalah entah minta duit. Naon? Ini men. Men. Permen. Emang tuh bukan duit. Lollipop. Nah, Umi tuh mana duit? Umi ke bokeh. Bokeh segala tuh ini. Bapak apa baru? Cepet pak. Tah bener tah. Kalau gua cepet. Memangnya pak. Yakin ya? Entang Enak. jajan heula. Heeh. Kunci ulah di kuncian tak lawang. Kalau penting-penting balik Pak. aja. Assalamualaikum. Salam. Cintong ulin ka mana nya? Melang oge yang sepenting. Yang sorangan yang jalan mana bisa dibobodo ku budak. Aduh, lah penting-penting bes ya tong ya. Yang bisa jaga diri be. Aing ku bapak diberi duit cepet, tapi tidak dibiarkan ayeuna. Meninahan bae ieu cepet. Pingpong ge beuh sakamar pinuh ieu jeung entong. Emang bapak doang bageud lah. Ya urang jajan heula. Awak si Ata mau jukut. Aisyah non boy. Tuh kopi tuh gimana mah? Udah mesen. Wah, siapa mesen be? Mesen Mau sebenarnya dibayar. naik dudung moal naon geus loba utang anjing moal slow. Ah. Naon sih? Digelok kena. Aing kopi atuh. Kopi naon? Pideng. Berapa? Hiji be urang mah. Tadi keur nanggung. Nanggung sudah kopi tah. Tuh, siap. Mah aman. Naon? Aing jajan. Nu paling mahal naon? Loba eta jajanan. Pingpong aya. Aya. Simbang teh. Aing kabeh ah. Ih, sikat naon? Hayang tuh tong, hayang. Duk di dieu ge. Hayang ngobrol setik ieu. Aya naon? Hayang ngobrol. Tong balik geura ku bapak Oh di iya. Nah. Usia bisa. Oke, aya nu ieu. lumayan bae. Ah, dina ya. Entong kedeung aya duduk di dieu. Di kula. Aya naon? Adi lah dong, adi dong. Di mana di Palura tadi lah. Ganteng masih entongnya, tuh nya. Sama bisa bae. Badian. Aya naon? Jadi gitu. Coba masuk. Ulah, Ente jadi. nu entong. Oh, naon. Jadi orang ayam mana di Palura. Di pentong anak Pak RW. Nah, jadi ayam duit naon tadi Cak Palura? Perteliheun. Oh, perteliheun. Perteliheun 50.000 per keluarga. Jadi tambah Tong pan tadi. Nah, mau duitnya. Iya totalnya 50.000 tadi Cak si Mamang. Pan kemarin Tadi 50. tek bapak entong pan kita dipiakeun. Nah, pas. Pan dia totalnya 50.000. 50.000 jeung uang perteliheun per kartu keluarga. Nah. Jadi kedeng dudung jeung dana itu kudu ka imah Pak RW. gitu. Jadi kayak bebeja baik ke bapaknya. Saya tuh kentong berbeda ke bapak. Gitu. Nya. Nah. Oh iya geus dibayarkeun yeuh. Bayar, nya. Nya atur nuhun tong Tong nya. baik lah nya. Eta hiji tong. Ulah. Oh, Iya tuh, tong. tong nya bebeja ka RW nya. Kurang ini, aduh, doon. Kenapa ya sih? Mual naon. Ya ada sih bayi, urang menang duit. Urang ke mana masuk kopi 3.000. Mau cukup ini. Tong jawab ya, Nyang. Mual slow. Bagi dua sih ya. Oh, gebugan rasakeun cek kanan dengekeun mual anjing. Dari mana dong? Kopi jadi gitu jadi. Teuing lah. Bejalanin. Teuing emang saya meureun. Bang, kopi itu jadi bang. Bangnya. Woi, Dom. Eta kumaha sintong jajanana euy? Jajanan urang mah anak Pak RW eta mah. Jadi ku Pak RW eta dibayarna. Tuh. Siap. Rada curiga eta budak. Soalnya tadi kajelana geus mayar sintong. Wah, eta mah duitna di maenkeun eta ku budak. Parah sih Dudung jeung si Daniel emang guys. Aduh. Sini, Bang. Berapa? 10.000. Udah amat bang, ada kembalinya. Ambil aja kembalinya. Makasih ya. Iya. Hati, Bang. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Si Yasep.
Iya. Aduh, Aing sih mau datang. datang atuh Mang. Oh, suka aing mesti kudu doang sih di ditu, makan Iya. alila. Hampura itu keretanya lama. Aisyah ngomong bener atuh, Indonesia, Sunda atuh. Hampura Mang masih sedikit karagok bahasa Sunda mah. Oke, ku aing diajarkeun bahasa Sunda nu baik nu bener. Ya saya orang ke jero lah, orang dahar. Dahar apa Mang? Jablog nya atuh sih jablog. Jajablok apa? Ih, sia, poin aing di Iya. cabok poin sia. Makan. Oh, makan. Oh. Oh, Saya asup lah. Ayo ke sepatu kan. tungguin dong. Ayo, sudah kritik Pak Aisyah. Iya, tungguin. Tungguin. Lagoan mana? Si Umek kamana sih ulah ieu? Tanya. Udah kakak mari. Ya, gas doang. Hei, mana teh? Nah, ngomong teh. Mana sih? Sehat sih. Alhamdulillah. Eta budak kumaha eta anak gua? Air unggal minggu, tapi mau keliling. Kumaha sih? Ini Ji. Tadi. Loh, mau makan dulu nanti. Cari apa? Bantu anak gua tuh beres dah. Poin di lepak kau bentar budak. Candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of